Ay. Oh, di ba? Yes, manang, nangabag ka. Binunot ni Mother. Idi kinamanaw ka, nagdulpet pa'y day tabadong, di ka pa'y madalusan, uray arubayan niyo, awan kay isem mo, panaglabat aruwaten niyo, paggugusto mang pasileng takukong, ngem taagkirkir pagtaengan niyo. Ay, sus! May sangal daw naklaatak, pimbintas met day talangamon, makapuran pa'y po daw mon, bongga pa'y panagarwat mon. Ngeng kitutut na palaos, ni kumpadrem ti kasaklot mo. Ay, susapo! Pimintas kalaeng, dakisen na subok mo. Sa balo talaga ti uson, sa lepet meten masurot mon. Madalo sampay, amin nga arubayan yon. Di maawan ni kumpare, kasanalapit mo ni kumpare. Ragsak mong tungatan, at sa lelepet ka nagdenay. Sa lepet, isumuso itan, fuera de los buenos, yang talagang isip agrara ira, uray karuba na, tirain na lata, di na ibain, ararami denda. Fuera de los buenos, yang talagang isip agrara ira, uray karuba na, mansuel na lata, di na ibain, ararami denda. Sa lepet, isumuso itan, fuera de los buenos, yang talagang isip agrara ira, uray karuba na, mansuel na lata, di na ibain, ararami denda, di na ibain, ararami denda. Ayan. Yes! Ayan, happy watching, Boss Eric Fagaragan. Yes, yes, yo! Thank you so much. Manong Donald Agron. Thanks DMM Kunana.